Iya si emak tengah poe ereng-erengan keur nih mak. Caina kakalodoan laukna parae. Nyelebar kieu laukna. Aduh keur si Monik ya mama. Panen tengah poe. Uyuk cai nama. Ningali saya teh doang cincau. Kudu herang pan lauk mah kudu herang. Lawan ulah beureum tah. Naon eta? Nila beureum. Nila beureum. Enak ku makan deh mak. Awak dipanggang Sambal konje. yang buka puasa. Tuh, nek. Tuh ada yang Dipanggang digoreng. panggang lah sambal konje. Wow. Iya dong nama kepanasan mak ya. Tuh, alodo ieu geus marap poe. Jadi laukna asa ngojayeuna ci. Aduh. Kuatin jadi para lain. Eman. Kuya anak sama mak. Nah juta keong yang naon ditewakan mak. Hai, Jangan kenang-kenangan lah. Dijual payu gitu. Nah mak. ya geus gede. Weh, kuya ini badak gitu kuya. Kalau lauk kan ya. Ah, cenah kuya si emang sebenang dah. Geus gede. Kuya batuk. Iya, moyan cenah ah. Aduh. Launan mak. Kerep. Oi, serasa melihat dunia. Ih, modal kuya. Teka mana tuh si kuya. Modal. Ye kuya geus sataun geus gede kieu, mitina tina segede kieu. Kuya non mak, kuya Brazil. Ya hirup. Mandian mak. Tek lebaran, pakaian baju mak. Belikan baju nak. Kurang ini ya. Sengat viral. Jahitkan baju mak, bajuan. Ya. Siga si Susanti. Betahnya di dia. Dah. Hai, cincau. Si emak bener-bener nyedot. Si emak bener-bener nguyup cai balung. Hey. Kan emang kayak ini. Abang kena puasa. Ya mak. Baik kenyang. Jauh sih nggak bisa angkat kencang ini kenyot. Nawan cara mak. Lu tak bebek sih mas di kumaha mak. Kuncit. Iya. Iya. Kemana kak mak? Sensor. Iya. Gede-gede kieu, ieu teh mah geus dibeuleuh mah gede kieu. Yang lebarannya mak. Bibekku. Berenang. Nan, Mak. Panaran daogan bebek aya si jaura. Panen telur bebek. Ajaib. Keong ge kuat diampihan, mending lamun hasilna aya mutiaraan mah. Naon? Kan berlian. Ini orang cokol. Cokel. Pengu para belele. Para lele. Yuk, tasnya. Kemana mak? Kelihatan balong. Nya atuh. Eta mah bebek meri eta. Mana? Iya.
Entong tuh dulu. Oh. Direk digoreng di plakin deh.